Siphindze sibonge kuthola lithuba ngwane liphindze futhi sibe kanye kuDodishumayelo deSindvu. Solo nginaye inhlakanipho Shisalivi umtukulu wamkhumbi Ncampalala. Siyabonga ngwane lapho ukhona kuthi solo unathi kunanga emakhasi ethu eDishumayelo. Kuyasetshenzwa ke emakhaya tikolwa tivaliwe. Umsebenzi lomkhulu lokhona kuvuna. Labanye ke sebavunile umbila so yasuka emasimini uya ekhaya. Labanye baseta uthatha ekhaya loyo mbila uyothelwa enyangweni. Le nayo seyakhiwe iphelile. Singathi ke ukuthi kulolusha lolukhona nyalo lusawatini wona lo msimeto wenyango kuthi nje nangabe kunekudla kulensimini nayi inyango seyilungiselelwe kuloyo mnyaka ngokuthi kutakudla kwentiwani kwentiwe ngibani akwente nini entela ini. Lo mbila nje wecala loqhamuka lensimini kwenziwa njani ungeniswa ngibani wona ngibiyela kulesintu lesayitolo hayi lokwanyalo nyalo sekuqashwa abantu nyalo uthi yafika ubakhanze hawu sebavele bangenile awusathelwa futhi nasetinyangweni endzaweni letinye so uthewele endlini ushulele lapha endlini awuqashwa abantu babuye batokhutula noma kwentelwa tinkukhu. Na uqathanisa ke itolo ukuthi itolo lokuthi kube netindlela tsite labatentawo bebentani labantu lokuthi nje amkhanza mkhulu aphishanekile ukhanze nagogo unciphile kulelo langa lelo uthi yababuta ukuthi emkhulu kwentekani uyaphila nathi ngiyaphila gogo athi ngiyaphila mtukulu ngiyaphila mane kusasa kunyuka kudla kwekuqala kusuka ensimini kude ekhaya hawuye gogo manje sekungakwenta ukuthi unciphe wena lokhu kwente vele athi imtukulu ngilokudla kulokwenyukako. Kusuke ke nale misimeto yakhona lentuwako namkhulu naye uphishanekile ngeyakakhe nagogo uphishanekile naye ngeyakakhe leni sisenako yini kukunaka lokho noma sesalingisa nje vele labantu labale kuthi noma ngabe kuqatshwa likhaya lomnyabe nenhlanhla ke ayithole ke indzawo nayi yavele siganga nje zange sake banemuti sigcwele netihlahla vela qashe nje bafana labantu awusina bafika lapha kungene ihome light kukhali ihome light usedolobheni wena ngeliqingo lwakho udlubuta nje kusenclearishile yini seniheshile yini baheshe ke bafana uthi nawufika ukhanze kusonke isihlahla siwile yakhe walikhaya lapha. Sengilendlela yalamuhla leyo le ayitolo bongeke uze uthume abantu ukuthi abahambe bayokuvulela libala noma bayohesha noma bayogawula nangabe ungekho leni ngobe tikhona tihlahla enzaweni la wakhe khona lo tawufike utiyekele hayi ngobe letihlahla timqoka kepha utiyekela ngesizathu lesithi lelikhaya ngeke kube likhaya nalingasusa tonke lelihlahla lifike etaba khona la atihlali kwekuqala lokho
Kwesibili khona letinye ihlahla lotiyekela utiyekelele ukuthi lesihlahla lesi ngifuna singasuswa leni ngoba ngisona sihlahla gogo lakhaya nalabo makoti bonke lakhaya bayakugqojiselwa lapha phasaso lesihlahla libovu. Ngisho nemisimeto yalakhaya lesiyobe siyenda lesihlahla sibona ngalesihlahla. Namuhla ke asisakulandzeli lokho. Ngifuna kushiya umbuto lothi le ndlela yayitolo labe bayihamba kulokho. Sikhuluma ngekuvuna nje nyalo. Njengoba itolo bebanendlela yabo, thina namhla sesinendlela yethu. Siyanaka yini ngokuthi nalokudla lesesikuthola lemasimini. Akusafani nalokudla labe bakuthola laba bayitolo. Siyasinaka lesizathu ukuthi lokunye lokubange lokho ukuthi le ndlela labayitolo labe benta ngayo namuhla asisayilandzeli. Namuhla asisayati insimu ukuthi iyini. Sathi nje ukuthi nawukhuluma ngensimu ukhuluma ngenganekwane. Asanako ukuthi nakukhulunywa ngensimu nje itolo bekukhulunywa ngani. Ikhona insimu lokuvunwa nje nyalo lemakhaya. Bantu babami ikhona insimu itolo labe ingaqali angeni niyovuna ningakapheleli nonke ekhaya lo sejoza utawubuya angamana buyi weekend ibe yinye leni siyovuna na insimu nayi yakagogo ilanga entasile la ngentase sibaya siyovuna yona le nsimu leyo ayikalinywa ayikamanje yalinywa ithe noma ilinywa kubuye ngisho lo kaIsrael kwabuya ngisho lo seCanada ubiyele ini siyawulima na insimu nayi. Uyathi siloko sibile sengiyokubuyela ukuthi iyahlakulwa ngoba ngeke ihlakulo ngeke so uyawubuya ke naseyivunwa leni letigaba letintsathu kulensimo sisakwenda yini nomanyalo nje kwanele kuhamba bogogo namkhulu onke emasimi sekwangena sigulumba lona nemali lengiyena lesikhathi lesinye kuba ngilolo omncane enginanonke noma ke kube ngilomunye walabafana balakha uyasebenza yena uhlala edolobheni nguye lo shaya iqingo athi ngivuneleni nguye ngenteleni ukuthi nelifutho sekude kokuthi lokudla nasekuvuthiwe lapha emasimini sekukhululekile nekudla ukuthi kangwane sekubasikhulile kokuthi sesingakusebenzisa lokudla lapha esimini tethulo setentiwe ngibani lo lohamba ayo lanza lesivuno sekuqala afike asenteni nakangena lakhaya angangeni lakhaya lapha etaleni wentani angifuni lokunitshela ngoba ngifuni bese nathi konke ngoba vele ihlosele enkulu akusiko ukuthi nathi konke ukuthi nginilayele ukuthi kunento leningi lezeningazatati lefuna sinambe notifuna kuze lelikhaya libuye libe likhaya. Siyagcizelela ke ukuthi bantwana basesemakhaya asibavumele basebenze sibanike futhi lelithuba lokusebenza nabo futhi basele emakhaya kusavunwa nje kwehliwa kwenyuka nemimbila nako konke abangacabanga ukuthi bayagcilateka leni ngesizathu lesithi le ndlela lo mntwana lakhuliseke ngayo nyalo utaba ngiyo nakusasa nangabe ufunze namhla kokuthi nakuvalwa tikola kufanele avuke nangumfana athathe spade aqenze libala angeke athale edolobheni nakasebenta abashaya icingo athi ngicenzelene ebaleni athembe ukuthi yena unemali utawukwati ukuthi lokuba kwami lakhaya ngalelinye lemalanga noma ngaba ngisitholi lesikhathi lengisitholile nangilakhaya ngithathe spend ngicenze lapha ikhona into lentekako kuleli bala lenkulu anikangifa ngiyabonga